Botswana. Tauto na masisi o kwa Germany mo loetong la gagwe la mafatshe ya kgaolo ya Europa. Motsa tauto na yo mmuso wa Malawi o tla tlhongwa semmuso mo tsatsing jeno. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khao Nadindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Kgwebo ya go dira diphologolo ke simolotse ka ngwaga wa 2018. Ke simolotse ka diphologolo di phara di le 5, di tshepe di le 5, di tsitsanaga di le 3, le dithutwa di le 3. Ka tsena le mo kgwebong ya go leka go rekisa nama ya tsone, ke dira dilo tse di tshwanang le biltong, ke rekisa nama ya seswa sa phologolo, ke rekisa le one nama yone ka bo yone tota e leng gore e tswa mo phologolong. Ke simolotse ka batho ba ka nna 5 mo bogompienong yana ke se ke na le batho ba ka nna 20 ba e leng gore kgwebo ya me e setse ba hirile. Mananeo a mante a molemo a puso a rona e le kang gore ya dire a batho e re go tsana mo gone ba simolola ba rutiwa pele ka gore le nna go simolola mo ga memo ke ne ka ya go ba life ba mpontsha gore o ka simolola jana wa simolola hali phologolo tare ke phologolo ke so sa monageng mme go na le nako e leng gore ha go ta dikgwetho tsa luba. Ntlo ya dikgosi ya bone e lebogelwa go dira ka natla go gakolola puso mo dikganyeng tse di farologaneng jaaka ne e wetsa bokopano. Tsela Mandunyana Mathangwane e solofetse go wela ngwaga o tlang. Fa setlhopha sa GU se padimola sa BDF 11 mo motshamekong wa go ipatlela phatlha kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya DTC Botswana. Motho etso madume mme o ra mogale mo BTV News di khantsa go disimola jana. Mothusa tautona Reslam Batsogwane wa kgoletseng ntlo ya dikgosi ya bone go bo e dirile go le gontsi go gakolola parlamente le puso ka dikgang tse di amang merafe ya lefatshe leno.
Fa bua kwa moletlong wa go laelana le maloko a ntlo ya dikgosi mo phuthegong ya bone maabane mothusatatona a re nngwe ya tse dikgosi di dirileng ka botswerere ke go tswa ka megopolo ya tshekatsheko molao motheo wa lefatshe leno. Ntlo ya dikgosi le yone fela jaaka palamente e phatlaladiwa morago ga dingwaga tse 5 a re Peter Batsalelwa kwa fatseng ja boitumelo garena kgaogano. Kgosi wa motse wa Panda Matenga me Rebecca Banika jaaka ntsha sefela sa tsholofelo e le go ipela le go leba kwa morago se ntlo ya dikgosi ya bone e se kgonne fa e sa le maloko ao a tlhongwa ka 2019 go nna lentswe le matlho a merafe ya bone kwa ntlong ya dikgosi. Marara a ntlo ya dikgosi ba ba tshwarang diphuthego tse 3 ka ngwaga ba kopane ha go laelana pele ga phatlhalatso ya ntlo ya dikgosi e tsamaelana le nako ya phatlhalatso ya palamente. Mme ke dumela gore maloko a ntlo a dikgosi jaaka ga ba legano jaana ba tswe go laelana tiro e thomo ne ba e hilwe ke setšhaba kana ke merafe ya bone mo sebakeng se ba se ileng ba e dirile ka botalo e leng yone ya go gakolola palamente mo dintheng tse dintsi tse di harologaneng le go tisa dipotso go tswa ko merageng ya bone le di-motion le go gakolola puso ka dibili tse di tswang ko ntong ya dikgosi. Bereketse mo nakong gore what I wanted to tell you ke gore le bereketse mo nakong le borara mme tswelelang hela le dira jalo jaaka le re segeleditse merahi dirang hela jalo jaaka go nna le diphetogo le di amogela dirang hela jalo le tswelele le tise dithabololo re tshwaraganye mmogo. Mothusa tautona a re le fa go ntse jalo ntlo ya dikgosi ya bone e nnile le seabe se se bonalang mo go thuseng puso ka dikgang tse di farologaneng tse di amang tsamaiso ya merafe. Ke lona ntu ye e leng gore rile molao motheo ga o dirwa lao le le teng le le maloko a ntlo ya dikgosi. So you must pride yourself of that. Your contributions will be noted and it will into history. Modula stilo wa ntlo ya dikgosi yo gape leng kgosi kgolo ya morafe wa Batlokwa kgosi puso ga boroni a re sabe sa magosi mo go bopeng le go tlhaboleng batho ba lefatshe leno se botlhokwa fela thata ka jaana se kgontsha tsamaiso puso. Re le ntlo ya dikgosi re na le tiro e re e dirang mo molao motheong ya go gakolola jaaka kgosi Tshipana a bua ya go sekaseka melao kakanyetso ya go kopana le maphata ka go farologana le ya go bua ka dikgang tse di amang ga sele la Botswana ka dipotso ka ditshutiso. Nngwe ya se re se dirang e tlenne mo go tweng ke ministerial briefings mo maphata a puso ka go harologana a tla mo ntlong ya dikgosi go tla go bua le borara maloko a ntlo ya dikgosi re rutana ka dikgang tse di harologaneng ba bua le rona ka se le nthomo ya bona the mandate, policies and programs. Marara a tla ba a kgaogana jaana a letile go phatlalediwa ga palamente e tla sala morago ke go phatlalediwa ga ntlo ya dikgosi go letla go tlhophiwa gape go tsweledisa ntlo ya dikgosi ya botlhano e le yone e tla gogang sebaka sa dingwaga tse 5. Peter Batsalelwang, PTV News, Tlokweng. Kago ya sekgala sa 58 kilometers ya Mandunyane Mathangwane e kopanyang kgaolo tsa botlhophi tsa Tono Taleshashe West mo selekanyong sa 35% go ediwa mme e solofetse go fela ngwaga o tlang. Fa mo palamente wa kgaolo ya Tono Tapego ka tsela e mogolwane go tswa CPP Botswana re Kabelo Motswagole a re tsela e agiwa ke company ya Unique Construction ka madi a fetang 675 million pula. Tiro e tla akaretsa go agiwa ga marogo a le mane a mašwa le go baakanya a mangwe a le mane a setseng a le teng. Abigail Madorobo ka pego. Tsela e akaretsa ka go ya maborokgo a mašwa a le mane le a mangwe a mane a thokang go ntšhafadiwa magareng ga tse dingwe. Re Motswagole a re ba kopana le dikgwetlho di tshwana mabita a fa thoko ga tsela ga mmogo le ditirelo dingwe di akaretsa diphaepe tsa metsi magareng ga tse dingwe. Re setse re na le ngwaga re semotse tiro e mme re setse ka dikgwedi di le 24 gore re wetse tema. Says with a period of 24 months we have 12 months to go with the contract. Ya ka le itse mogane tiro ngwe le ngwe ena le dikgwetlho tsa yone
tse dingwe le dikgwetlho tse within our powers to mitigate, tse dingwe le dikgwetlho tse re tlhokanang le lona go nna ka po letaboleng le ka teng le re thusa. Ha re simolola hela kgwetlho e nnileng tona ke ya diboropitse hela ka o itse mongwe e le sello se se tona go simolola hela ka tsone di-surface rights, go tsana ka di-prospecting license, go tsana ka di-mining license, location of services le tsone di tsweletse ke dikgwetlho tse di teng. Company e kopile go etela metse mengwe go ya go oketsa thamo ya mebereko. Then ha go thwantse le shota batho, please revisit it. Ke kopa gore fa le nna le thaelo ya babereki gakologela metse e sa bonang khiro ya batho ba le bantsi. Solidly and rigidly behind you. This is a very important project to this constituency. Ka go ya tsela e thamile ditiro di ka nna 214 fa batho ba le 425 ba amilwe ke ka go ya tsela. Abigail Madorobo, BTV News, Shashemuke. Tona wa tlhabololo dikgwebo Re Karabogare a re bamhama wa temothuo ba dirile go le gontsi go sega tema ya tswelelopele ka botlhaga le neelano mo mohabeng o. A re jaanong go maleba gore banana ba itsolopanye go tsweledisa serodumo seo le go godisa mohama wa temothuo o nang le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go tlhama mebereko le go godisa itsholelo. Tonagare o ile se kwa ditshupong tsa Southern District Beef Farmers Association kwa polaseng ya Bohiwa Khomo go bapa le motse wa Thankane. Emmanuel Rapoa go na le ko. Tswelelopele le go itshetlela sentle ga lefatshe lengwe le lengwe go ikagile ka bokgoni jwa lone go ijesa ka botlalo le go rekisetsa mafatshe a mangwe. Ke ka jalo motlhala wa baitamonyo ba pele o tla tswelelang le sekao sa gore ka tshwaragano ya motia le maikaelelo a go dira ka bonatla thuo ya kgomo e ka atlega sentle fela jaaka go ne go ntse pele. Hey, re na le tiro e ntsi because I agree must continue the legacy and even surpass se re bone ba se hitlheletseng. Ke matshwanedi gore re dira botoka gona le bone. Mo go dira botoka gore na le bone ga ga tshwanna go bona nna le wena re phatsing. Re tshwanetse go bona temothuo thuo ya kgomo la tse ka bophara e busetse hala ka temane ka go busetsa ke gona tla reng re kgonna go tswedisa legacy ya bona. Ne go itlhara ke ntse go ikgwaga ke re kgotsana ke go supa lorato lo kalo gore tota na ke la tlhabana ke sa ba kgothatse go nya re tsetse mo dipakeng tse dintsinyana tsa ena di botoka ena lolika tota kgaolo e yotlhe betso e ra ema ke mollo o maswe go na le tsatsi le lengwe mollo o tlhagogile one time in 5 different farms. Ne re sa itse re ikgagane yang ne re tabogela kwa ha o tswa o sala tlhaoga ka ha o tswa o sala tlhaoga ka me ra naela ntse re wa le re tsoga le yone mello ra e lwantsha go tsepama mo methaleng e rurifaditsweng ka tsisa maduo ya itelwa kobo moroko. You need to grow your grass. You have to have go botlhokwa go nna le phulo e lekaneng leruo, metsi a phepa le dijo tsa leruo tse di siametseng kgaolo eo. Slaughter animals into the BMC because that's where the money is. Kana ga go thona go re ha ke na le po ya sementala entle e kileng ya nna champion of the crop. Mora wa magatle tharo tenne ke bo ke neela re gare a neela ya ga bekako re di hapana go hokotsa maturu. Mokamedi wa lekalana la Citizen Entrepreneurial Development Agency SEDA Rethabo Thamane a rurifaletsa barua kgomo go ba emanokeng ka botlalo go na le seabe sa go godisa dipalo tsa dikgomo tsa lefatshe leno. Ra go lebella mo go teng long term planning magaetso gore ha re le association le SEDA re planela eng go pele ba go ira e gore re tokagatse gore ka moso a gona le field day e be go na le dithuto se ka dipuisano tsa gore ha ba tla wa achieve calving rate e rile o ira eng ha go reng go kona ditiragalo tsa letsatsi ga nna le sebaka se se hapegileng go abelana dikitso ka ditirelo le didirisiwa tse di maleba go tlhabolola mohama wa thuo segolo jang go tsepama mo kgodisong ka seatla ka e le ditlhwatlhwa tlase ebile tlotlomadiwa thata go tlhabolola leruo. Emmanuel Rapoa, BTV News, polasi ya Bohiwa Khomo.
Company ya Wilderness Safaris e roletse balemi ba Eretsha didiba di le 6 ka maiteko a go rarabolola dingwe tsa dikgwetlho tsa bone. Balemi bao ba metse ya Okavango Community Trust go tlhaloswa fa ba ne ba sa bone metsi sentle ntateng ya diphologolo tsa naga di tshwana ditlou le tse dingwe ka jalo go epiwa ga didiba tseo go solofelwa fa go tla thusa go boloka matshelo a bone mo boraing jwa diphologolo tsa naga. Tiny Tsukudu ka pego. Go epa le go gokela didiba ke ponelopele ya ba Wilderness Safaris le ba Eco Exist ya go thusa mo mafelong a go lengwa mo go one. Maikaelelo magolo a thulaganyo e ke go thibela le go fedisa matshosetsi a mana le diphologolo tsa naga gore balemi ba kgone go dira temothuo ya bone ka tshosologo. Ka jalo thulaganyo e go solofela fa e tla thusa go oketsa thobo ya ngwaga le ngwaga go thusa lefatshe leno mo maitekong a go nna le dijo tse di lekaneng. This project ya go drila di bohol lo pele madi a hitang 1.2 million pula. Elohor has been invested more drilling and equipping the 6 boreholes. The 6 sa zone di tse pedi sa tsone di na le solar, tse dingwe di na le hand pumps. Tse le hore gongwe ha ntse re bona thuso hale ha ntse di donora bo Chris ba tla na ba gona gore re tswela re bona gore re ka di dira di solar le tsona. Eletso ke gore mo temo ya ngwaga oneo lona le morahe le tele kgone go lema a kere jalo ha lona le kgonne go lema go ra gore go tabo go tisitseng dijo ko malapeng mme kana dilo tse tsotlhe di kgonagetse ka gore Santa Wilderness o tileha a ta dirisa ditsompelo tse leng tsa morahe ya kere gore menta a thusa Wilderness gore le makiabetso gore ba kgone gore re kgone gore re bone dijo. Tiro e ke maiteko a kopanetsweng a akaretsang boeteledipele jwa metse e metlhano Wilderness Safaris ga mmogo le baithaopi ba ba farologaneng le ba ba ikemetseng. Today I may present that we, besides the first donations, we supported and donated 3 boreholes in your area. Nne le ditsala tsa gagwe tsa berekang le tsone ba nnye le seabe mo kepong ya didiba di le 3. 1 in Beta and 2 in Eretsa. Ko Beta le tse pedi tse di mo Eretsa. I start by extending a big thank you to all donors of Eco Exist and Wilderness Safaris and all Ke rata ke tsena go go leboga botlhe ba bandile le seabe mo go gokeleng didibatse le ba ba re thusitseng fa re simolla merero e ka 2020. Leaderships, dikgosi, VDCs, communities during the first-hand consultations which we did in 2020. Didiba tsotlhe di goketswe kwa ntlheng ya botlhaba jwa metse mme didiba tse di kgakala ke tsa kwa Mokgatsha le Godikwa tse di sekgele se se ka tshwarang dikilomitara tse 7. Tiny Tsukudu, BTV News, Eretsa. Ka go ya lefelo la go supa ngwao kgotsa Cultural Village ka Sekgowa e tla lopang 65 million pula kwa motseng wa Phuduhudu mo kgaolong ya Kgalagadi-Bokone e solofetswe go tsosolosa itsholelo ya kgaolo eo se se tla thusa go tlhabolola matshelo a banni ba kgaolo eo. Se se builwe ke mopalamento wa Kgalagadi-Bokone mme Talita Monnakgotla kwa phuthegong ya go lekodisa morafe ka tiro eo e neng e biditswe ke ba Botswana Tourism kwa Phuduhudu. A re tlobeng Bosigo. Kgaolo eno ya Kgalagadi e itsiweng bobe ka ipelo ya dingwao ka mehuta jaaka mmino wa tsutsube wa sesarwa, puo ya Shekgalagari, mmino wa Namastab le papadi ya dikungwa di tshwana le morama le kgengwe ke dingwe tse di solofetseng go supiwa mo motseng wa ngwao o tla agiwa mo sekiding sa lefatshe sa 25 hectares ke lekalana la bojanala la Botswana Tourism Organization. BTO ya re gape beile leitlo bajanala ba baralalang kgaolo eno go ya kwa mafelong a mangwe a bojanala jaaka Central Kalahari Game Reserve, Transfrontier Park le ba ba hetelang kwa Sokopmund, Namibia. Ha re setse baanong ba tla go wetsa se leng gore tiro wa bona wa ya go se wetsa e be ile gore ba wetsa e seng se le megopolo ya bone e le megopolo e leng gore e dule ka lona gore re batla gore ha re so se ke cultural village culture rona e na le se
project ya rona a be e kgona gore a be e na le tsone disupo tsone tseo tse e leng gore di supa gore ngwao ya rona ka kwano ke ehe ebile nngwe le nngwe ya tsone e akareditswe. Dikgaolo di tshwana le Chobe le Nghabe di setse di supile seabe sa bojanala mo tlhamong ya mebereko, selo se mo palamente wa kgaolo ye mme Mmamonnakgotla a supileng fa maikaelelo e le go tlhabolola seemo sa bojanala mo kgaolong eno e baela tlhoko ba tsa bojanala ba supang e santse e le boruma go ka epolola bokgoni jwa mogamao. Me botsadi ka go re lebeletse re bone me ka go ye selebego sa yone e tsile go tšhentšha selebego sa motse wa rona wa Phuduhudu e tsile gone go godisa itsholelo ya rona mo Phuduhudu. Letlhoko la mmereko ke amen le wena ha o e bona ka go ye ya rona ye tle re tsile go gaisa le ene ga borone. Banni ba motse wa Phuduhudu ba amogetse kgakololo ya ga mme Mmamonnakgotla gore ba dire dithulaganyo tsa go kwadisa lekgotla la bone la morafe ka fa molaong ka ke lone le tla bong le tsamaisa motsanao. Bontsi jwa mananeo a tshwana le ya a phutlhame kwa metseng e mengwe ka ntlha ya tsamaiso e sa lolamang ka dithoto tsa setšhaba, mme banni ba Phuduhudu ba re seo ga se se ba se eletsang. Tiro e e solofetse go simolola ka Lwetse monongwaga. Baines Bosigo, Botswana Television, Phuduhudu. Banni ba radisele ba kopilwe go netefatsa gore ba go kgontshile ope fela yo rotloetsang go kgontsho ba begelwa ba molao gore ba otlhaiwe. Se se builwe ke mo kamera mapodisa a Phalape Superintendent Lebala Moduke kwa thutopuisanong ya Twantsho Borukhutlhi ko radisele. Sepodisi sa Phalape se tsweletse ka go gatisa dikgetse mo go tsone basadi ba go kgontshiwang ebile ba bolaiwa ke borre ka ditsela tse di harologaneng. Bomme ba kitikiwa ba tshosediwa go bolaiwa le tse dingwe. Mogolwane wa sepodisi sa Phalape Superintendent Moduke o kaile ga ba santse ba itemogela go bega ga dikgetsi tsa go kgontsho thari le go tsholola ga melato ke ba tswa sethabelo. Di tsena di le dintsi mo go maswe. Mmela di tsena di le dintsi jana. Se dingwe la ke kgose ha na re amogela gone ha supa gore re fela ile gore ra di withdraw. Ke nnete ke fela ile gore di khantse wa ha di hita ka nna ke di hitisetsa ko office ya ga my officer commanding ke tse ile gore di withdraw. Mme kana jana ile gore re tabo re nna re withdraw di case tse dintseng jalo ba dira molato ga ba ke ba bona gore go dira jalo ga go a siama. Jano ke kope mo batsading ba radisele gore ke kopa ka tswetswe a re emeng ka dinao a re hokotse go withdraw di case. Dipalo tsa ba sepodisi di supa go setse go tholotswe dikgetsi tsa kgokgontsho di le 32 e le tsa motse wa radisele. Batswa sethabelo ba rotloediwa go netehatsa gore ba dira molato ba bona kothao ye maleba. Go tswang ka January go ya mama bokeone dikgang tse di tsholotsweng ke bomme mo radisele di 32 mme ka la go dira jalo ene motho wa modira molato wa ba sa tea le khoteng o taole no se o tlo tsholla kga mme ga a tsoletse kgang ka la gara mo sepetsa go dirile phoso ha ise ha dirile phoso ga sa ita wena kana sa go batsa wena wa go batsa yo mo ka motho. Batsadi le bone ba rotloediwa go nna le seabe mo kgodisong ya bana le go tshwaragana le bana le seabe gore bana ba te ba gole e nne batho ba na le boikarabelo mo setšhabeng. Go sepodising ga go kgalemiwe botsadi go tsewa kgato ke kgolegelo toronko ka ra dithupa mme kgalemo e dirwa ko lapeng le ko thupa e ka dirwang teng kana e tshwantseng ya diriswa teng go itsa ngwana gore a twaele gore itare ha dirile sengwe ba sa tsesepe go tuma polisi. Banni ba radisele ba rotloediwa go tsenelela dikomiti tsa Twantsho Borukhutlhi le go hana tshedimoso le mapodisi ka borukhutlhi jo bo diragalang mo kgaolong ya bone. Ke ipedile ga o lebale Botswana Television radisele.
mo go tsa mafatshe a sele mekgatlho ya diphathi tsa sepolotiki ya Afrika Borwa e dumalaneng go tshwaraganela puso mo bekeng e fetileng morago ga ditlhopho tsa bošweng e ipaakanyetsa go tlhophiwa ga khuduthamaga. Phathi ya Aljama ke yone e sa tswang go tsena mo tumalanong ya go tshwaraganela puso le diphathi tse dingwe. Baeteledipele ba African National Congress ANC ba kopane mo bekeng e fetileng go baakanyetsa dipuisano tsa semmuso tsa gore ditiro tsa botlhokwa tsa khuduthamaga di tla abelanwa jang. Le fa diphathi di le thataro jaanong di beileng monwana tumalano ya go tshwaraganela puso, bontsi jwa maemo a tla tsewa ke phathi ya ANC le DA. Diphathi tsotlhe tse di mo pusong eno di dira palo e fetang 70% ya ditlhopho. Tautona Cyril Ramaphosa o solofetswe go itse setšhaba khuduthamaga e ntšha mo malatsing a tlang. Mothoetso re go tsholetse mme jaanong Ed wa tla ka tsa metshameko. Ta tšegoleboge re Bothoetso Madume dumela mogala tsa metshameko setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa Gaborone United se padimotse sa BDF 11 ka dino di le 3 go lefela maabane mo motshamekong wa go ipatla phatla kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya DTCB Botswana ya kgaolo ya borwa kwa Lekidi Football Center mono Gaborone ka iso molelekwa wa latela. Morago ga raso Royal Fighters ka dino di fera bongwe go lefela mo motshamekong wa ntlha ka mathatso bomme ba mo ya go lele ka fa tlase ga bokatisi ja mokati wa fentseng kgaisano eo mapakeng e fetileng le stopper sa double action William Monene ba tswelela go semekelelo a go bata phenya bobedi ka tatalano ba bolotsa thaselo phale ya ntlha e sena go lela. Maiteko a bone a tswa madio motshameko o tsamaile metswedi le 16 ka motshameko wa stopper sa setšhaba sa TEME SEETEBOSIGO a thoma diu kwa pele. Metsotsonyana fela morago ga nno eo DTCB a leka go atolosa ketapele ka ya bobedi maiteko a go a betsa kota. Ya re motshameko se ka metso e le methano gore o ye boikhutsong ga o nyadi o ntlametse a nosa ya bobedi morago thakathakano mo le morago la BDF 11. Karolo ya bobedi tsamaile metso e le mebedi o ntametse a nosa ya gago ya bobedi ebile e le ya borra ya Gaborone United mme ba tshwarelela fela jalo go feta motshameko o ya bokhutong. Re ne re itse gore BDF 11 e lomagane sentle mo le morago la bone mme rata ka ditsela tse di farologaneng go bona nno. Re ne ra simolola re tshamekela kgwele ya rona ko mathakoreng morago ra simolola go badirisa diphoso mme ra kgona go bona dinno. Re ka bo re nose dino tse di fetang boraro mme ke itumelela tshameka ya batshameki ba me ebile ke dumela fa re santse re ka tokafatsa go yeng pele. Re fentse ka nno e lengwe go lefela motshamekong wa ntlha mme re ne ra nna fa fatshe ra lebelela ka fa Gaborone United e tshamekang ka teng ra lemoga ga ba tshamekela ko morago mme ebile ba tshameka morago ba bone ba tshameka kgwele ba kgabaganya lebala. Re lekile go tswa diphatha go ba itse sebaka sa go nosa mme batshameki ba rona ga ba tsaya ditaelo sente. Re lekile go tshameka go ya ka lenaneo fela e ne e se tsatsi la rona. But some of the instructions, yes, phenyo e ya bobedi ya GU e ba togela ba le maemong a ntlha a loko ka dintlha di le 6 mme ba dinisa dino le 12 fa BDF 11 ba fologetse ko maemong a boraro. Mo maduong a mangwe e ntse e le metshameko ya go ipatala phatha ko makgaolakgang a DTC Botswana Zodi Collabo e fentse ka dino di le 4 go ile nngwe kgatlhanong le Royal Fighters Kolobatse Sports Complex go thatogela ko maemong a bobedi ka dintlha di le 3 ba lekana le BDF mme bone ba na le tshiamelo ya dinno. Metshameko e tswela ka mafelo a beke a tang fa Gaborone United e kopana ja dikolabo BDF 11 e thulana le Royal Fighters ka Riso molelekwa PTV Sport Gaborone.
Khalil le Ahmed Hussein ba setlhopha sa gaborone sa Daytona Motorsport ke bone ba fenyi ba mabelo a dikoloi a neng e le lantlha a rulagangwa ke ditlhopha tsa monogae tsa Pro Motorsports le Team Joining Racing a kgaisano ya Joining Desert Challenge e neng e tshwaretswe kwa Kadue ka matlhatso bobedi jo bo gapile lebelo leo mo nakong ya 3 hours 22 minutes le 48 seconds a rutwe thato ranna. Bakgweetsi ba setlhopha sa Daytona ka koloi ya modiro wa P31 Khalil Ahmed ba gapile maemo a ntlha mo letlhakoreng la dikoloi la sekgele sa dikilomitara di le 300 mo nakong ya 3 hours 22 minutes and 48 seconds. Altafle Ahmed ba koloi ya D88 ba loma serota ka nako ya 4 hours 19 minutes 44 seconds. Fa Wasim le Desai ba koloi ya P77 ba gapile maemo a boraro. That we raced today, the joining 300, very tsela e re dirisitseng ene e siame tota fa lebelo le simolola re ne re na le dikgwetlhonyana le koloi ya rona mme ra lwela go fenya lebelo. a little bit back due to a little bit of technical difficulty with the car, but during the course of the day we managed to fight our way back up to first place. We've had a lot of late nights, a lot of time, re tsere nako go ipaakanyetsa lebelo ebile re na le ba re berekang le bone go aga koloi e re tabogang ka yona and do a lot of testing and upgrades and stuff like that. So that's what we've been doing. We decided to do the Botswana race this year, and re tsere tshwetso ya go tla go taboga mo dikgaisonong tsa mo Botswana. Tsela e ne e siame ebile re itumetse. amazing, but we enjoyed it. Our car rolled, our first time. Re pitikologile ka koloi mme seo se dirilwe ke maotwana a koloi le gore mmu wa kwano o pharologano le wa go gae. We lost control and the car rolled twice. Ka kwa letlhakoreng la dikuta ra dikolo lentšhwa o gapile maemo a ntlha mo karolong ya bana ba dingwaga tse di ko tlase ba salwa morago ke Aiden Weber fa Cassandros Mamalukos a dule mo go a boraro. Cosmos Mamalukos e nnile mofenyi kwa letlhakoreng la dikuta la ba bagolwane. Kagiso Stevens a latela mo go a bobedi fa Mogomotse Charles a gapile a boraro. Championship ke tsa re ntse re le ko morago go simolola mme ke tsa re go ha mahelwang ga ke re a ka re trainana re trainala re at the end of the year be gona le go re itse re mejang ka championship. So this is my first one mo ngwageng ke tsa re the next one ke a di 7 ko ka go bong godi ka ke a go etsamayela tsotlhe and I'm going to make sure gore ke di join tsamayela tsotlhe ga o tsana ka tsa bo maungo tota next na dingalo di petse di kalo. That was my home ground, training ground. I always train on this ground, so ne ke na le advantage nyana go no ke dumela. Barulaganyi ba kgaisano e ba tlhalositse fa ba ya go tswelela ba godisa motshameko o gore ba ngoke bapagami ba dikuta ba bomme le ba dikuta tsa di-quad bike morago ga gore dikarolwana tseo di kwadise ba tsaya karolo ba dipalo tse di kwa tlase. The turnout was Tshologelo ya batho e ne e nametsa le fa dipalo tsa bapagami di ne di le kwa tlase go na le jaaka re ne re solofetse. what we expected, but the turnout was good. Mabelo a kile bapagami ba dikuta ba le 22 le bakgweetsi ba dikoloi ba le 12. Kgaisano e latelang ke a bapagami ba dikuta e tla tshwarwang ko Mankgodi kgwedi e tlang. Thatorana, BTV Sports, Kadue. Mothetso tsa nako ya bosupa a re di be khutlo gone fa tse dingwe di latela gape ka ora ele ya boroba bobedi di le tsa sekgowa. mo maphakeleng gona re swetse re go ikutlatsa go le tsididi ko dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatlheng kweneng le bokone botlhaba ja selekana sa botlhano ko Francis Town ga borone le jwaneng go kwa bosupa ko Qade Ngojane le Tsabong
kong gabe tšhobe le bolegare gone re swetse re go ikutlwetse go le mololo wa selekana sa 10 ko mahalape selebe phiko le maitengwegong kwa 12 ko pandamateng ka Shakawe le Gumare mo tshokologong gone re swetse re go ikutlwetse go le tsididi ko dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa ja legare le bokone botlhaba ja selekana sa 11 ko Francistown go kwa 20 le motsoko gantsi le kgalagadi kong gabe tšhobe le bokone ja legare gone re swetse re go ikutlwetse go le mololo wa selekana sa 22 ko letlhakane le maitengwegong kwa 25 ko Kasane le Shakao mme fa re lebela toropo dingwe tse di mo borwa ja Aforika ka tsatsi la kamoso re swetse re bo go thibile ka bontlhabongwe ko Cape Town kgonagalo ya pula ko Port Elizabeth fa ko Upington, Johannesburg, Maseru le Manzini gone re swetse re bo go apogile re swetse re bo go thibile ka bontlhabongwe ko Antananarivo le Harare kgonagalo ya pula ko Beira go thibile ka bontlhabongwe ko Lusaka fa ko Windhoek gone re swetse re bo go apogile re swetse re bo go thibile ka bontlhabongwe ko Kinshasa le Luanda go thibile ko Blantyre fa ko Dar es Salaam gone re swetse kgonagalo ya pula. Monkeypox, I want to caution for a monkeypox virus. The disease one, mpox. So we no longer say monkeypox because of issues, stigma and all that. So the advice is that we call it mpox. Mpox disease. It's something that has been there for a long time, especially in Africa. It has been detected as far back as 1970 in Central Africa, DRC, and that is the strain. It was a bit lethal, though most of the cases is on